Om Swastiastu. Pastan Titiang Niwayan Purnawitari Prodi Pendidikan Agama Hindu. Iriki Titiang Pacang Nguningayang Genah Wisata Sane Mewaste Rumah Pohon Bukit Lempet Peladung Sane Ring Desa Peladung Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Bali. Genah wisata iriki yening rarah saking pusat kota Denpasar punike dohnyane kirang rangkung 6 kutus kilometer. Yening rarah saking kota Amblapura dohnyane kirang rangkung 55 kilometer. Yening semeton jagi melancaran ring objek wisata iriki genah puniki ngawit kebuka saking jam kutus semeng ngantos jam kutus wengi. Indek tiket masuk punike kekenain dase tali rupiah majang ring anak dhuwur lan 5 tali rupiah majang ring anak alit. Genah puniki ngicenin kaluwihan alam lan kategepin antuk spot-spot sane anyar anggen para wisatawan mefoto. Sane dados daya tarik objek wisata puniki inggih punika pondok sane kekaryanin antuk tieng luwih nyane wenten sangkar paksi sane agang lan ayunan. Para wisatawan mersidayang numbas ajengan toyo miwah sane siosan. Saran Titiang untuk objek wisata puniki mangde tetap ngejaga kebersihan lan tetap ngemargiang protokol kesehatan mangde mirahayu. Inggih asa punika Titiang Nguningayang untuk objek wisata sane mewaste Rumah Pohon Bukit Lempet Peladung yening wenten tutur Titiang sane iwang Titiang ngelungsur Sinampura. Om Santi 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 Om.